Ništa lipje za me nije od jadranskog plavog mora. Kada kao novinar razgovaram sa muzičarima iz Zagreba ili iz Beograda, najčešće čujem da scena više nije kao nekada, nije toliko ni dinamična, da je negdje, ajmo reći, sve više na periferiji. Ali prisjećajući se one da je kod komšije trava uvijek zelenija, ja moram reći da su dojmovi nas ovdje u Bosni i Hercegovini da kod vas sve cvjeta od muzičke scene, da ste daleko otišli. Stigneš li ti pokupiti te neke dojmove i informacije o sceni? Kakva je po tvom mišljenju, evo recimo, scena u Hrvatskoj? Pa čini se da, upravo si da možda zadnjih par godina i doživjela na neki način neku renesansu. Tu se pojavilo nekakvih imena koja se nametnula, nova, pa ima i starijih imena koji dalje djeluju, koji su vrlo aktivni, počevši od onih iz 70-ih godina, kao što je, ne znam, Party Valja, koji sad uredno puni najveće dvorane i vrlo je popularan opet. Pa preko nekih imena iz 80-ih, pa preko, ne znam, TBF-a iz 90-ih ili Jinxa ili sad ovih novih mladih snaga tipa Vatra, Pavel i tako dalje. Uglavnom ima te scene i to se naročito može uočiti ako se sluša radio program u Hrvatskoj, znači dosta te nekakve urbanije glazbe, pop ili rock usmjerenja se vrti na puno radio stanica. Mada u praksi ipak možda i neka druga glazba vlada. Čini se da ova nova generacija klinaca glazbu doživljava isključivo kao zabavu, za razliku od moje generacije koji smo se i zabavljali, naravno, uz našu glazbu koja je bila u to vrijeme popularna, ali smo i doživljavali na način da smo nalazili nekakve umjetničke momente u njoj, pa smo je proučavali od tekstova preko aranžmana do melodije i tako dalje. Danas se to, čini se, ipak sve svodi na zabavu, a i način konzumiranja glazbe je drugačiji danas. Danas za razvoj interneta se sve preokrenulo na glavačke i izgubilo se ono, ne znam, kad bi Pink Floyd izdao nekakav novi album, onda bi mi to 3 mjeseca unaprijed znali datum kad će izaći, pa bi čekali, pa bi onda, kad bi izašao ga kupili, pa je to bio ogroman omot koji je bio također nekako umjetničko djelo, pa bi onda mi čitali te sve podatke, ko je to napisao, ko je aranžirao, ko je snimio, ko je bio gost, sve nas je zanimalo i naravno slušao bi u kompletu tu neku ploču ili glazbeni uradak kao cjelovito umjetničko djelo. Danas to ne, danas je muzika onako malo ispraznija, u šarenijem do duše celofanu, zato što je danas tehnologija daleko otišla i to stvarno dobro zvuči produkcijski, svaka pjesma je vrhunska, ali brzo se i zaboravlja. Čini mi se da nema neke dubine. Mislim, čast iznimka naravno i danas se može naći dobre glazbe, ali u odnosu na tu količinu koja nam se nudi, to je jedan vrlo mali postotak. Spominjući je radio, možda si odgovorio na potpitanje. Je li za neku muzičku scenu na bilo kojem teritoriju najpresudniji možda mediji? Svi mediji koji to ili vrte ili ne vrte? Mediji je najpresudniji, samo sam i prije naglasio da osim klasičnih medija koji su radio, televizije i tako dalje, imamo sad i novi vrlo moćan medija, to je internet. Znači, dosta današnje publike se naslanja, čak neki isključio sam medija. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobro. Nema, može jedna zamolba. Možemo li zamijeniti mikrofon od iz vokala? Zašto? Puno sam gledao visokih ovdje, svega nečega, ne izlazi mi baš ono... 1, 2, meni to su super čuje. Okej. Ne znam šta je vama. Pazi, okej, ali... Hajde probamo sad, vidimo šta će se desiti. Može još malo sam vokal. 1, 2, 7, 2, 2, A. Sad je tanji ovdje. Sad je tamo, jeste. 1, 2, 3 mi je bolje.